Presidente da equipe de futebol Liga Lemorai afirma que o clube será reforça os jogadores estrangeiros. Lihirakne hatosi presidente Liga Lemorai General Falo Ratelaik hafuena sorumal ho diretor patrocinador Sales Luis LDA e Habidau. Tuir General Falo Ratelaik equipa Liga Lemorai la autirnia princípio hakarak promove Timuruan tambane mak atumanan o lakon na fatin ho princípio ida equipa selera força os jogador estrangeiro. Lá me riquedas. Amma kalau ko kontra falina annoncera hau kon la ya ono hau katuas fu ne muti ono maka hosira ne bel hal buat ne masih agora ne sedau kuano tama ono ba mercado ne buat selu kita be agora fui hak dasar mo ba selu mana aventura ne so ema bulak bel halu dane ne ngale ma ami uimo sa ami ulu hak mateng ne am la halu dane ida. Liga Lemorai dadaungne compete a segunda divisão Liga Futebol Timor-Leste no fier ba época ne se haturu performe ne bediak mas que la reforça os jogador estrangeiro. Jimmy Fernandes de Sinto Fuca, Zemen.